Muraho neza bavandi, tubahe ikaze kuri iyi channel. Uyu munsi tugiye kuganira ku bafunzwe nabi nyuma hakaza kugirwa abere, ukuri ku butabera n'amategeko yabwo. Tekereza ufunzwe hagati y'imyaka 10, 20 cyangwa 30, nyuma hakaza kubwira bati wararenganye. Ese birashoboka yuko umuntu yafungwa nabi? Niba byarabaye se, hari amahirwe menshi yuko umuntu yazongera kugirwa umwere? Uyu munsi tugiye gusesengura ukuri ku bantu bafunze nabi, uko amategeko ashobora kubagorora. Ese koko abantu bafunzwe nabi? Yego, amategeko y'isi agaragaza ko hari abantu benshi bagiye bafungwa nabi kubera ubutabera. Abatangabuhamya babi, ibimenyetso bituzuye, bihimbwe, ihohoterwa mu iperereza, ruswa, amakosa y'abacamanza cyangwa abavoka. Mu bihugu bimwe na bimwe, DNA testing yagaragaje ko hari abantu benshi bakatiwe nabi. Ni gute umuntu yafungwa nabi? Hari inzira zitandukanye binyuramo. Kujurira, appeal. Umuntu ashobora kujurira ku rukiko rusaba ko dosiye ye isubirwamo. Ibimenyetso bishya. Iyo habonetse ibimenyetso bishya nka DNA, urubanza rushobora kongerwa gusuzumwa. Komisiyo z'ubutabera. Mu bihugu bimwe na bimwe hari komisiyo zafashwe zifasha gusuzuma imanza zishobora kuba zareba amakosa. Perezida ashobora gutanga imbabazi. Presidential pardon. Nubwo atari buri gihe biba, ariko rimwe na rimwe hari ubwo bashobora gutanga imbabazi bagasubiza icyubahiro cy'umuntu. Isesengura ku makosa y'ubutabera. Nubwo ubutabera bugamije kuvugisha ukuri, bushobora gukora amakosa bitewe n'igitutu cya politiki. Itangazamakuru rishyushya rubanda. Iperereza ritihagije, kubogama, bias. Hari n'igihe umuntu akatirwa bashingiye ku marangamutima aho gushingira ku bimenyetso bifatika. Iyo umuntu agizwe umwere nyuma y'imyaka myinshi, haboneka ibibazo bikabije. Ibibazo byinshi, ubuzima bwarangiritse, umuryango warasenyutse, izina ryarasenyutse, ihungabana ryo mu mutwe. Ibihugu bimwe na bimwe bitanga indishyi z'abafunzwe nabi, ariko amafaranga ntasubiza imyaka inyuma. Ese bazaza kugirwa abere? Igisubizo ni iki? Niba habonetse ibimenyetso bishya, yego birashoboka. Ariko si buri wese ubona amahirwe yo gusubirwa mu rubanza. Biterwa n'imikorere y'ubutabera bw'igihugu, ubwisanzure bw'inkiko, n'imbaraga zo bunganira uregwa. Ufunzwe nabi ashobora kugirwa umwere, ariko bisaba ubutabera bukorera mu mucyo, iperereza rishingiye ku bumenyi. Kubogama ni igihe kirekire cyo kurwana ku kuri. Ubutabera nyabwo si ugufunga umuntu gusa, ahubwo no gukosora amakosa. Niba ukunda content nk'iyi, kanda subscribe, wandike muri comment igitekerezo cyawe, ukande na like.